La behamba khona maningi afana. Namhlanje 250 zik. Avami bad. Bathini my guy? Sweet. Ayibona ukwatile angakwati bro. It's right. Yeah, see, I shot lakho leli, shot mbelungu. Hey, 3/4 me bad. Je 3/4 mele besa lapha bro. Leli longo leli. Yeah, Je membe ugqoka don't touch. So bro mina mfubuza ukuthi before ukhombisa imama ukhayelana. Kumbe qale wena. Mina nje kind easy body structure. Kuphela. Yeah. Sometimes. Usually mawukhela amankazana ajawuke nxa ukhombisa kuqala inamba bakunika kumbe baqabe kunika amafoni. Ubona ngani baqabe kunika ifoni bebe kunika inamba. Baqala ngokunika ifoni nje. Usuhambe bro. Phone phela se nje indaba nje. Ungabi confused bro. Cha yini phone? Yeah. Ekuqombe vele be free. Inamba. Confused. Qala. Anyways, la behamba khona maningi